Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni amaba. Seteja pangrabu le ale sesami mulja perman mater mulja sama Allah SWT cek parju kena menabi betul kalau serang para ajunan seteja ngaturaki puji syukur dan Allah SWT si amur berjagat si ampun tak peke apa yang nikmatan betul kalau serang para ajunan seteja langkong-langkong nikmat iman sarang Islam, nikmat sehat sarang sempat kantos dan kalau sarang berajin sedaja bisa kumpul bisa hileng tor agi pangki kenangan kak binto dalam kebodaan tengah cemper tor cumamper kaangkui nyampe deni oncengan subul haja Bapak Samsuri sapel malar manter rabuna para ajin sedaja kak dinto kacat minang katambahan amal ibadah seterima mengkuda Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat sareng salam malar manter tepeka atur ada sasokonan betul kaulah sareng para ajunan sedaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaduma selera nabi nangka rahmatan lil alamin. Para bapak para ibu sami mulja badan kaulah minangka penyampung pamator kota bebekel dari dua pisan laki si dari Mekasen Bapak Muin sebelah kerabat juganan pisan bini Bapak Samsuri sediri lancar langkong cimin ngaturake sekalangkong sedada betes ekon de para ajunan sedaja seampon nyelang betok kaangkuy nyampe deni oncengan betul boleh sabena peranda di kak dinto tada apa sih bisa kisarang betul oleh sabena kun bisa nyonaki aja pun Allah SWT malar manter Allah semali sekalaban belesan selangkong saya tor langkong raja juganan rabu tor lengkina para ajen setuju kak dinto malar manter kecateteh minang katambahan amal ibadah seteremu kuda Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Selain di kak dinto menabi para ajunan setuju mangki papon apa bisa sekorang par juga ben korang nantuk kaki de pangkelian para ajunan sedaja saya serupa aki paneremaan kenengan saya ketika dinto panglatin kota papon apa saya bekal keluar marina saya kunco manyi konyi gunung sama temuna kota bebiki acem saki mangkina tak langkong beden kelonyon sapora setada petes epon sepong kasen bede paparikan konang aturaki sapaneta lain teken lain belengah lain pola lain cukup nah sekak dinto juga tata cara epon antarna lancar sarang kelengken epon ajunan pasti berdepi dana para mendidik dinto menabi para ajen mangki papon apa bisa sekorang par juga langkong-langkong dari partengkan betul kaula sabeula kak dinto orang arna aki tak langkong betul penyon sapora sedada epon polan terbunaren sepo jong mun kekeman selokai beten hi banyak jalan para beten tapi mun caca atau bepartengkan selokai ate bekal eke bekantos mate dengan kolor kita buri gulat dengan carpot yang sak mirai sakak dinto pamator di beton kaula menabi bedesal lopot tak langkong yon sapora akhirul kalam idinas siratal mustaqim wabila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.